silabu pebelangkeun kata guak alubi berenang. Tuhan isi sita ding iru mandu, isi ringan bas deleng dusi badia. Kalak silar bahan salaman temanang, silan cikura kita man sideuhur rumana. Si pedaukeun dirina hidur kalak ercina cat nari, tapi Muhammad Yaman kalak siar kemalangan kempek Tuhan. Tuhan isi sita ding iru mandu, isi ringan bas deleng dusi badia. Kalak si pepinjamkeun tapi lamindo ujungna, kalak sila merikeun sisip guna nelahkeun sila arsalah, isi si ngelakukeun si endah, lalap gelu alu tenang. Tuhan isi sita ding iru mandu, isi ringan bas deleng dusi badia. Alleluia, 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 alleluia. Ketuahan makalak si mugikeun kata Tuhan, iba syukur nasi meuli, jana meganggeng ia saarbuah. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan raskam, jana raskam kape. Berita si meriah sini suratkan Lukas isahkan gunduari man banta. Imeliakan man Tuhan. Asum Yesus ras ajar-ajarna neruskan perdalananna seia di basadak kuta. Ije di skala diberu gelarna Marta, ia lo alona Yesus di rumahna. Lipe skala seninana gelarna Maria. Maria kundul idehar nahet Tuhan megiken pengajaranna. Tapi Marta huskas nikapkan pangan. Maka murkas ia idehrina Yesus janah nina. O Tuhan, lah iperdatakan du ipeturut du sininangku. Aku sisada dahinken kerina dahine. Suruh min ia nampati aku. Rejabab Yesus man Marta nina. O Marta, Marta, susah dengan gulut ukurndu sebab melala atendu ibahandu, tapi sadangan ca sila ban silang. Enggo ipilih Maria si mahuli janak lane banci ibuat ibas ia nari. Bagendama kata si peseh di bata man banta. Pujin man bandu o Kristus.
Nande bapa turang ras senina lit sada perkara si menarik kempakku. Tupung Jokowi resurang dahi sada daerah, biasana pemerintah daerah tah lokal berusaha persiapkan fasilitas gelah menjileng dalam ceda minter ipekena dalam sini kelewati Yesus ipelak pelapang janah ingan Jokowi singgah iatur kuga gelah sikap seh maka Presiden RI malam Athena lang setuhuna ndau sope kerehan Presiden dalam ipediat ceda fasilitas umum la ipesikapkan ras keluhan masyarakat karena pengelai kenteraman la idiate engkai tupung lid siar jabatan meganjang bas negara nang dangire ijema impetken pemerintah daerah entah lokal guna tridah selaku singelai perkara endape cukup nenggetken kempak aku ras senina turang banci saja yang tusi maka salah sada motivasi perubahan ema gelah senang jelma si terpengaruh alu kulah-kulah kalak sir bahan si bagai rupa sura-sura tridah ngilai lang situhuna labo Athena ngelai mawon perkara si cenepi kalak Katolik labu terjeng umat tapi be krina singelai bas pastoran sebab jelma si ngelai la erpangalawi laralo ras kurang mediate nandangi singelai ia jadi kape lid pengejapan Mecemberu ngidah jelma si deban si tuhu jadi teman seperdalanan tapi lambuat bagi bas pengelan tahli pengejapan Mecemberu ngidah kerulihan pengelan jelma si deban maka tupung lid pejabat gereja sirah daerah umat rasi ngelai pastoral cubakan mereka pengelan si mahuli bas paksa kerehan tapi la keterusan lang si tuhuna tetap kalak Katolik ya ajak Tuhan guna mereka diri bas ngelai pemerintah diri tentu harus berkualitas la bawas paksa khusus nandangi kalak khusus ras suwe pengejapan usuh tapi pengelan harus berkualitas nandangi ija ras katawari paksa pe nande bapa turang ras senina la perlu pengelan si ialoken nurcuren darat sekala nande bas jabu banci ngelai alu kualitas menghuli adi perdiateken keperluan dapur perbulangan anak ras kesain sekala bapa mere pengelan alu tutus erdahin ngelitkan waktu guna jabu ras membangun kini teken anak jabu dan persideban kalau anak ngelai jabu alu cara askapkan kempak menunggu orang tua di rumah guru di sekolah ras kerina pembina di ruang sideban salah sada kata kunci bas mereka pengelan siar kualitas menjingkat Maria bas Injil nggak usaha menjingkat guna ngelai Tuhan alu megi kai isahkan Tuhan merakita pe menjingkat megi suara Tuhan ibas kegeluhan ta amin.